nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukurikiranye ijwi ry'akarere. Uyu mwana w'umukobwa rero uzwi ku izina rya Jessica akaba yarari gukina n'ifi, bari gukina iyi fi ibiramwanjamye itangira kumurya. Rero iyi video ikaba iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, n'ibinyamakuru byinshi byabivuzeho bivuga uburyo uyu mukobwa iyi fi yamuriye. Uyu mwana w'umukobwa akaba yaratangiye gukina n'iyi fi akiri umwana baba inshuti. Nkuko mubizi muri biriya bihugu byo mu Burayi abantu bakunda kuba inshuti n'amafi cyangwa andi matungo, ugasanga bakinye nayo ubuzima bwose kandi birabatunze. Rero uyu mwana w'umukobwa yitwa Jessica ngo nawe yareze iyi fi, amaze kurera iyi fi barakundana baramenyerana, bundi atangira no kuyikoresha mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, akora imyiyereko abantu bayireba. Rero iyi nkuru nkuko namaze kubikubwira iri gukwirakwira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Abantu benshi batewe agahinda n'uyu mwana w'umukobwa wishwe n'iyi fi, ariko abantu benshi batangiye gukeka yuko iyi nkuru ari ukuri. Oya, iyi nkuru ikihishe inyuma yakoze n'ubwenge karemano aribwo bita artificial intelligence. Rero abantu bifashishije AI bundi bakora iyi nkuru, none yamaze gutraininga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Abantu benshi bagize amarangamutima bitewe n'iyi fi yahekenye umwana w'umukobwa, bitewe nuko bari gukina ikamubaga itabishaka. Yamara kumubaga iyi fi iyibonye amaraso ubundi ihita ubwenge, nibwo yahise itangira kwanjama uyu mwana w'umukobwa iramuhekenya. Abantu bari baraho umutima uhita utangira gutera bagira ubwoba. Iyo fi yahise ihinduka nkuko mubibona, ihita itangira kwanjama umwana w'umukobwa iramudubika mu mazi itangira kumuhekenya. Wibutsa nimba utarakanda subscribe hano ku bumenyi rusange, bikore kugira ngo buri kimwe icyo ari cyo cyose twaprodinga kijye kita kikugeraho gatanu ku kandi. Iyi nkuru y'umwana w'umukobwa aho uza kuyibona ahantu hose uze kumenya yuko ari ubwenge karemano aribwo bita artificial intelligence, aho abantu bafata ikintu bakagikora kigihuha mukakizera.